Biakamal ka Nuer online TV channel. Kajan gwas me bana tilat karodian bana kaling revich ka South Sudan. Bana kuren chituok kam South Sudan People Defense Force kɛnɛ SPLM IO bana jaling ke la ngume tuok ki ngume tuok kor mo kaja. Ki ngume chora lat kajan kui kor mo ka ngane chi chuito en gwada dana chi kor cha tuok ten ban right me ban jaling. Kan kono ni ami jirama jadid ka Nuer online TV channel naga jeno jendir jag nyaka ne ko kien kader subscribe ko de lati de kan chomala chu gwazden content titen me bukon gwase me roj me chala no kor kam South Sudan People Defense Force kene SPLM IO SSPDF ke de indian content pin kirma yadit SPLM IO ke de indian content pin Dr. Machate to bon ko ken bote kete no an bona to kor tama kuma South Sudan People Defense Force ken SPLM IO man ku kon gor ban lingwase me do badana chane di shop ke kinete jen baro chaka jo rar ke je re wich kanagro county ka western equatoria gwaza dana che koro mo cha tokten ke gwaza dana che rek mo cha tokten la nagro county western equatoria che koro mo cha tok antama awa tekre shu kam di long telekon me cham kana waken gor kan ji humanitarian ko de kalwak ka do badanan shush kan kaje ata dana che kor cha to kaje kam de ni self ke ma yadi kene de ni Dr. Yong Machate kan de ni kene ti shikaro man winami kan nagro wajan gwada dana na wa containment site miladung SPLM IO dundo ci South Sudan People Defense Force SSPDF ci kan SPLM IO ci kan maken winami SPLM IO teg mi shale imbu waje shale imbu jente tanon jen gwada nan tegaten jen gwada nan chenkana ke jen gwada nan ngi kende jen ngi kanaten ne te la shal ke unified force gwada mo ngi jekaten mishal rega shale bu kazo mai payam ka nagro county ka western equatoria jen gwada danen chineri shop ke kin jen baro rodian bartan kan kin jen baro ti kanedin kon shenga winimi ne di kin jen baro shi rodian bar ka jen kwi koromo chikan nong ne jen ode rodian bar ko radian teman kana gad tiene tegeten tene di tegeten ngai kon ne di ne de dong ko shi kuma man de pin kirma yadi te ko je to je ko je ka SPLM IO je to ko be kanedin ngwana ti ke dong ka gad tiene kanedin kon tile mamat bug rodian bar ka kwi tegedien wa che beje long shugo rodian bar ka wirin kon ti ke go shi go bar gazal je tanin che go wiri ko ken ne re wich ka South Sudan Ramkel Mila Commissioner, Commissioner Dung Nagro County, Kiramdan la Kuer Nagro County, Wun Visual Inere Bagda Asaya, Jaramdan la Commissioner. Jene Läär SSPDF Deficiency Commander. La de intene pin Kirma Yadi janelera ka dwer ko wa kanire kono makana nire kono wa na maktin wa kuma SPLM IO wa ka makan winimi SPLM IO tele malada tele kormiteten dundo kanede ti la South Sudan People Defense Force kaneden kontin tin to ko korso ko kujemo cire ka me share nire kon te ka dwer jane South Sudan People Defense Force Division 6 Commander bekon gwasame Honorable Ineri Gada Asaya, the Commissioner of Nagro County,
has accused the SSPDF Division C commander of illegally deploying forces to Boo and SPLM IO assembly area without state government approval. Wakan wugtin gwada mi kan ka mu ka warga mu kan waje en tong mi lo bu ko Washington ka ngai kan no te SPLM IO te ka Boo ngwasmi. Ano. Agena I consulted the state government and found they were unaware of this deployment. Agena charoj ke kuma South Sudan mene pinkir ma yadit ka Queen enten konti la di dien mishewo chikena swele mai wo ma ke wodi na ai wajin winami kuma jalar no Queen ne no shikawo ka ngai kanan this is ngai kanan ngai kalore. The force were originally deployed to Tambura County to address intercommunal violence. Wawa ladya gwada miko be written kono to come not bako watch. You know. Ajen nagro commissioner general ajene SPLM IO has been peaceful with us like can to tell kare ka SPLM IO nume ko SPLM IO ko twitch ajene tere mushiman to ajene ben South Sudan People Defense Force South Sudan People Defense Force Canadian content ba shiang ba jabiyar jene kon ka SPLM IO area but ben dung South Sudan People Defense Force ko ngai gene bu bijar ngwan la tok ajene jene dane na bu korbi bu tok ci kormu joy tok no ke ken goro bina bi interrupt so na mo chela do chi mo gwa jene kwede kuma South Sudan kwede jadwera kuma tire wich ka juba ngaja tarake li no shikan goro lat kan shikan goro no ku kan gore kan caption. Again, the deployment has escalated tension, resulting in violent confrontation that have claimed the life of 15 civilians in Zamoy, Payam. Civilians have fled and mass fearing gunfire and insecurity. The people of Negro are living in constant fear due to the clash between the two rival forces, Asaya said. Commissioner Chejeladno Chinesho well the Chikalutin, Kazamoy, Karudian Nato, Janika civilian. Jan china chi chu dual ka tel security mo rong tel gang tara mo gang na you know jan ta ma jan dan to gwada me watch SPLM IO Colonel Denis Daniel Bazia jan cha je yana kuma South Sudan People Defense Force kwai ka gwada chu men ta ma gwe jeno dong cha jan ko SPLM IO Colonel Denis Daniel Bazia jan kwer ke kolona jane ramisha nang ne ka jan gwase da ne kuma South Sudan no jan chu menta ma kan gwa dan te ten kanajek. Additionally, 2 unarmed youths from Nagro, including a clinical officer at the primary care unit, were arrested by authorities in Tumbura County. Jane chane dangro ko kien chwa ka yen ngwen dangro titel meja la ka jiwine ken karamkel mila randul wal mi clinical officer milet ka primary health care ntongomi kan ne to kan de chayen kan de kontila South Sudan People Defense Force name mediten anyok kan dubne kona sha gak kuma South Sudan SSPDF jene pena na jal ka dobu wo ka waw chiji humanitarian chika biko de na bulok lani the content are displaced the displaced population. A gentleman resident from Zamoy Payam fled to Western Bargazal. Loch ne dia chika jenje kanoka Western Bargazal. Kaya nga to kono na me kuma South Sudan. Ano. Ngai ken melet kena. Okay. Ramadan la Commissioner Asaya re wichin winami ke jen taran chirek chatoko je. Commissioner Asaya has called on the state and national government, along with peace agreement monitoring bodies such as CTSAMVM, RJMEC, and the Joint Defense Board to intervene. I urge you all parties to prioritize the peace agreement, withdraw South Sudan People Defense Force from Boo, and expedite the second phase of training and unification of national forces. Shekum South Sudan cheke chol Canadian kontin gwe kamal gwe jetenen
wajene ti South Sudan people fan for de ni kirma ya dit ka woy ka dawjan gwasame kano ngani unified force ko Canadian content ba mal ba jeno ko dong ba gwini duob danan dong ebi kum South Sudan ba ngwandi yalla bagal yalla ka jan ka kanere ko la ko la kan wiya to ko South Sudan mi che gujeno she kum emisim felse de ni kirma ya dit mi kan ngajeno shi ka wang ti kan nene kan gorno kan kor kan to ko ngai kana gwano chance ka jen mi chet kana mane na shi ade ko kan ite kon tin yin ga ka wiyen ka gwitta ka wiyen tin kon lat ko wiyen ka gwit ano biana chu perka ano namada kulo gwade kingi ne to jitar de yen ku jitarun kadwam chalat gwasame in recent development the state government has reached a resolution following security meeting calling for ceasefire and immediate de-escalation of hostilities in Nagro County. Commissioner Asaya emphasized the need for South Sudan People Defense Force and SPLM IO commander to implement these resolutions to restore peace and stability in the area. I call on the commander of South Sudan People Defense Force and SPLM IO to honor the decisions made during the state government security meeting and ensure swift implementation of the ceasefire. Lara Sayanamo. A Janishola can bondang roti ko de can male chata de can lot. I know. As the humanitarian crisis escalates, urgent action is needed to protect civilian and restore peace in Nagro County. Failure to address the situation could undermine broader peace effort in Western Equatorial State and beyond. Lambe malmu te chajala la da kan kuman dangro. Chit ko tam ne de kono kwet ke dwer long as South Sudan people fan force kan ne de kono te ka dwer ko kan ne den content to ko kori ka chi kan dier ka civilian content ko kan displace ji wech tin ko shu chi mu shu kan tam tong mi mu gor kono gwaza me malat kono do badan en kum South Sudan ko mal ko ja yara timan peace initiative jatin ka kwi de kwi mi te ka mal munonga ban roi ka kore ka kwi timan peace initiative kata danen ke jen go shewakel ngoda tere de te kenyet go redup to go ne me jen dana tuok ne me meniam and kore pai to pan gwasame che me shi alinga no shi South Sudan people defense force kana nyoka mung ma kana SPLM IO re which in winemi ngoda ban me very concerning kandu ko kangalat kwa ke pega dana chiri artin ke pega dana shabar biya jeling men gor ko gwad me ode mal der tan tilat ko rodien nyol je gwano en kum South Sudan tel mal me rong me berede banten tan yamban kalen ling an biya ta kamal bye bye